ثم إلى روح آبائه وإخواننا الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مالي بهذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن ابن عمر wa an ibni Umar lan saking Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar annahu satemene Ibnu Umar Sayyidina Abdullah ibn Umar iku suilah den suwini pirsa yani den takoni sapa si Abdullah bin Umar tentang leti anil kunfudhi bidhammil qaf kena diwaca kunfut kena diwaca kanfut konfut bidhammil qaf wa fathiha wa dhammil fa fut kunfut utawa konfut. Faqala mongko jawab saking kunfuti saking napa niku wau halale mangan landak kenek ngoncan bahasa landak kecil atau landak susu kunfut landak saya punya duri nih gak sah jandreng kanjen apa landak ya landak atau belanda bahasa Indonesia nah apa landak pada. Faqala mongko jawab sapa Ibnu Umar qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman al-ayah. Qul ini ke ayat qul ngucapo sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ajidu ora nemu sapa ingsun fima ing dalem barang uhiya kang den wahyuaken apa sima den wahyukna ilayya maring ingsun muharraman ing perkara kang den haramaken al ayah nutukna sapa sira ing ayat. Faqala moko ngendika sapa syekhun wong tuwa indahu ono sandingi Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala moko ngendika sapa syekhun wong tuwa indahu ono sandingi Sayyidina Abdullah ibn Umar. Sami'tu tau krungu kula Abu Hurairah ta ing sahabat Abu Hurairah yaqulu hale dawu sapa Sayyidina Abu Hurairah rupane dawuh dzukira den tuturaken apa si landak apa si kunfut indan nabi ana ing ngarsane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi innaha sak temene landak iku khabithatun kotor jember innaha sak temene landak iku khabithatun kotor minal khabaithi saking pira-pira perkara kang kotor.
Faqala mongko ngendika sapa Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, in kana lamun ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ono iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ing iki ing kana lamun ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ono iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendika hadza ing iki ka emma innaha khabithah hadza ing iki innaha khabithah fahuwa mongko utawi landa iku kama qala koyok barang kang den dawuhaken dening Kanjeng Nabi koyok barang kang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mongko utawi niku wau landa iku kama qala koyok barang kang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa isnaduhu utawi sanati hadis iku dhaif ingkana lamun ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ono iku kala ngendika sapa Rasulullah ngendika hadza ing iki napa khabithatun minal khaba'ith innaha khabithatun minal khaba'ith fahuwa mongko utawi landa kunfut niku iku kama qala koyok barang kang ngendika sapa Rasulullah akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa isnaduhu utawi sanati hadis iku dhaif dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ardah beliau tanyaki tentang hukum memakan kunfut atau landa. Al kunfut nika ning Arab terkenal kelaben nyama lain ing kipeneka Abi Syauk bapak nduri karena punya duri ne landa nika mun nyerang nganggo duri nika mun nyerang mun saumpama beda moso nalanda ini kan dadi mun aperang utawa mun akeket mun abuweng nika nganggo duri mergene candreng Arab yolok Abi Syauk bapak duri sandi duri namanya tibi kunfut landa nah landa neka daer al-akhdar hijau-hijauan bahkan landa neka tak mantih masepon le sengabi kala jengking tak mantih nika kelebihna napa landa utawa landa wala yadurhu sumul afa'i nika adalah merupakan keajaiban makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sekadi bakal panjenengan ampun banyak mengetahui keanehan-keanehan daripada napa ciptaan Gusti Allah kunfut nika yuhibbul inab deurna diantarana buah-buahan anggur senengakan anggur landa nih subhanallah daerah mah hukum wal asahul agwal inda ahli ilmi fi aklihi annahu halal adapun hukum di dalam memakan hewan landa banyak qaul beda sing ngaramaki beda sing ngalalaki halal adalah pendapat asahul agwal paling tepak-tepakan pendapat esah-esana pendapat adalah hukumah halal wa hadza madhhabul Imam Syafi'i aneka pendapat Imam Syafi'i pendapat Imam Syafi'i pendapat Imam Syafi'i oleh ngakan landa
Juga Al-Imam Baihaqi. Imam Baihaqi karena termasuk minas Syafi'i. Berbeda kelaban Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Faqad harrama al-kunfud. Kedua-duanya yakni Imam Hanafi dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengharamkan ada apa? Landak. Pendapat Imam Syafi'i oleh. Pendapat Imam Syafi'i oleh. Pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah aneka tak oleh. Karena termasuk napa? Khaba'ith, termasuk barang CA. Ben Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad aneka beliau neku hadis nikah. Hadis saya baca nikah tentang jawabnya Sayyidina Abdullah ibn Umar ingki nikah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya aki tentang al-kunfud kala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu innaha khabithatun minal khaba'ith. Saungguna landa aja adalah khabithah. Barang saya cuba ben tak bisa, tak pantas untuk dikonsumsi, tak patut untuk ekakan karena kotor. Nah, beda orang tua semator dekat Sayyidina Abdullah bin Umar tanya aki katipun panapa hukuma orang ada Irlanda ni ke wahai Sayyidina Abdullah bin Umar karena sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar membaca ayat qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama. Ku tak beda orang tua mator dekat Sayyidina Abdullah bin Umar sami'tu Abu Hurairah yaqul. Kaula pernah mereng sahabat Abu Hurairah adabu dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tanya aki tentang engki panika kunfut landak gela faqala innaha khabithatun minal khaba'ith. Maka Kanjeng Nabi jawab saungkuna landak jadi kotor daripada sekian banyak hewan yang kotor, tak oleh kakan berarti. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar adabu in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadza fa huwa kama qala. Mun Kanjeng Nabi ada budaya berarti tak oleh. Cuma hadis ini ke dhaif. Beda sanad se mengarah dekat hadis nikah adalah dhaif wa isnaduhu dhaif. Karena sanad dhaif berarti hadis nikah tebun sebagian ulama tak bisa untuk kebai acuan hukum istimbat hukum pegangan hukum untuk mengharamkan landak sehingga Imam Syafi'i menghalalkan karena sanatan apa? Dhaif. Karena sanat dhaif. Nah, sehingga beda dua hukum ni enggak dintoh. Napa? Beda hukum halal, beda hukum haram. Pendapat Imam Syafi'i halal. Wa asahul aqwal 'inda ahli al-'ilmi fi aklihi annahu halal wa hadha madhhabul Imam Asy-Syafi'i khilafan li Abi Hanifah wa Ahmad faqad harrama al-kunfud. Kama dalil gini kah? Dalil polana Kanjeng Nabi pernah tanya aki tentang kunfut nikah landak, ternyata Kanjeng Nabi ada bu innaha khabithatun minal khaba'ith. Tetapi beda sanad yang kita nikah sanad tasya dhaif. Nah, karena hadis nikah wa hadzal hadis dhaif. Walam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walidha qala al-Imam al-Baihaqi wa huwa Syafi'iyun, maka karena hadis nikah dhaif sehingga al-Imam Baihaqi, sedangkan Imam Baihaqi nikah madhab adalah Syafi'i, maka beliau menghalalkan ngakan apa? Lande. Jadi terserah norok sakak membian. Polatronya jele sate lande, nyari lande beli. Bahkan beda cara namun beli nikah tak pada bi lain lah. Yudha'u fil ma', landa ni ke sabak ni ngaing. Wa yuskhanul ma' qalilan. Kelaing ni ke sakone. Deki mulai kerasa semua panas aing nikah, maka kita kalanda ni kabek
molor baru beli. Mon siongan sabak neng aeng beri buje. Mau lagi lebih gampang melina napa buang kotorna lebih gampang tak teng pelunteng. Nah landak ni kan termasuk seneka. Yang sabak neng aeng panasen, cuk sampai ngalkal panasen sakone geresa panas molor cetak gereki. Alele ngelele cetak ngelele. Bahkan ada buaki dere nalanda bareng teki ngalanda ni kebanyak manfaatah. Wa yadhkuruna an damil kunfut wa lahmil kunfut asya ajibah. Banyak barang si ajib, barang si menggawokkan dari teki bi dere nalanda neka. Bisa dipergunakan al-agdamun orang-orang lamba yastakhdimuha kama yagulul agdamun as-sihrah. Daging ini kan bisa menolak sihir. Menekan to apa? Kedeng, kolen kedeng, kayak ngoreng tak bajeng. Masih bideng kedeng saya sabar, ya pancet masuk sihir. Sabok ya to salabong, kolen kedeng, bagus. Orang abajeng, abasah, tak abajeng tak abasah. Judi siang malam dinak kedeng disa kedeng kapi bungko ya pokok dadi hutan kedeng bungko ya pancet. Nah ini kabeh keterangan bahwa daging landek nika bisa menolak napa sihir. Nika adalah fafihi khawasun ajibah, beda kekhususan si ajib. Juga dari Dere nalanda neka mun eba bolong bila eba bolong inna sayfa in ghumisa bidamil kunfut la yaqta. Andi todi, andi celore, andi bedung, andi pedang, mone sapen bi dere nalanda neka tak bakal potong. Bisa kuat. Mun rendam ning derena landek nika. Nika termasuk napa keistimewaan khawas ajib kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kening akan landek pendapat Imam Hanafi tak oleh, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi oleh, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal tak oleh. Karena hadis ini ke dhaif, sanad tasih dhaif, maka Imam Syafi'i berpendapat aneka tak bisa untuk napa la yajuzu al-ihtijaj bihi li'annahu dhaif. Maka tak bisa untuk dibuat hujjah karena sanad dhaif. Maka Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi tetap menghalalkan ada landek. Caran kini kapola sampean ketemu landek kursiak ngecok mundin orang jak kalah takok ngak kan jakul buno are amayoran tarik urunan berempan cukup siongan engkau mun nyari siongan di segel jan benar Allah jujur aja lakun urunan boleh ngakan kok siungan boleh aja raja akhirnya kancane ka curiga je mika edim siungan mak becah sarung kelampinu becah beri rumput seneka teti eketeng siungan are teti haja ongguan dia model torok bunte ngakui ke sungai hutan dek terane na oreng kolam saya je mak cama baca sarung bi membaca kalam bi macek tahun nah jangan gula bi din kiai je kolam je kolam kiai oleh kon sepolo siongan ni ke pun malam kula tibi la curiga aduh songai dim membaca siongan jerajer jangan gula salah nyari nasa kecok yang njuk songe bo bedung senge bo apa nyaman kelampino beca sarung beca njuk wela
biar rokok deh setetan baca engkau kan orang renang tanangan segel masih cari orang mun tak segel tak temu tak bisa engkau baca lebih lenan berkelebih lagi engkau jangan bi emak bila tahu beda remet deh jangan pokok olian mun nyari jangan sendem mimi bi kancan kan orang sendem tak ada beda nih terlalu kiai ni kau keraja kau lama tak ji apa saya kalah sering pak pas molen bercakap sarung ke kelampin bercakap tapi hajak nyari sungai deh iya mau dia lah jadi mula para masana saya datang juga dia lah jangan gula imun landa no orang cak kecoh pak dan mak bola sampean ke bedo orang ngajual landa kakan te ki ngeduri sabuk coloren bola saya seneng acara kabeen bola malah tak potong coloren sah mula tua lah saya nyanyi acara jangan baca lorek tak kuat nyanyi medeng orang bang iya bilon nyanyi acara sehingga baca lorek jelas tor keletoran nyanyi medeng orang pokok buru tahu lebih siapa tahu malaikat maut dia bukan sekejap lagi nah tiba ada dua hukum tentang kunfut atau konfut beda dhammil fa atau ana dhammil qaf bisa baca dhammah bisa baca fathah dhammil qaf wa fathiha qanfut atau kunfut dhammil fa kunfut atau qanfut nika maknana landak kecil mun bahasana landak susu napa-napa sini nika keneng kan caran meling neka ngala aing kelah sabe landak neka deki bila pun nek resa abek moro rajeun melar sini ke beure cedaka baru beli neka lebih gampang nah sampai beda cara dengan neka adapun panggilan dari lain nyama lain landak neka yang neka Abu Syauq Bapak Nduri Polan Duri njura cuma moro mekar duri tok sineka macan tak bisa ngakan dia orang hebat dari macan karo beda yetok bi sokona tako olar pun tako de anu neka de napa de landek neka karena tajem sambian si ada kan lah gawatan bi olar berarti ya olar tako singa tako eta mau otak manusia bisa peke regana makhluk paling muljer ya manusia ahsana taqwim kusba kus makhluk manusia gojo sing raja ngakasa ya keneng otak manusia dadi sirkus Pak gajah duduk toju kebaik mereka sarung ya gajah duduk kopeng ali guli norot kuping gajah kebaik cecen kuping gajah orang dorong memonosarek kopeng kecer ini kebaik cecen daerah membian penyakit kaki gajah beda larutan cap kaki 3 benih-benih gajah pokoknya manusia ini luar biasa macan sekerang ngak real kebaik sirkus meloncat aloncat padahal mon elaben ya masih ring pak polo sak lesak bi macan Pak cuma tak beri akal tining Gusti Allah tak beri akal hewan tak beri akal cuma beri kekuatan nah manusia beri sebereng macan takut ngakan lendek beri ikute ketok padahal macan sampean mau nyongo film-film kewan-kewan guys ikute ketok tak bengal sing akan buru aku lundur tuh London ya lundur buru macan eta mau orang prei tako ekakan cici jala bola je orang bende renggerengan kalah bi orang renggerengan ngeco aja mau wis hitung to mon orang bi bongkombong kembe kemet kelesaran bi renggerengan orang ya nah nikah ngaji bab hewan nika ki lanceng insyaallah toto kaki Syawal insyaallah makanya ka tutup kare sekone sangkun dek bab said wa dhabai' kipeneka tentang bab hewan buruan ben napa nyamana saya banyak keterangan-keterangan ikan toh hasil daripada hewan buruan-buruan
saya bereneng alas kala. Naam, termoga tidak ilmu semanfaat kapi. Iki walaupun je sajaan keterangan-keterangan ngak neka korang begitu mengena, tetapi ada muang ilmu neka, ada muang ilmu tak bakal terbuang sia-sia. Tetap keterangan-keterangan ngak neka satu saat kulit sampean bakal ngedepin situasi sing ngak neka. Mungkin neka pun marjaan panjenengan tempat ngambil makhad dalil gini kembonan. Jadi ngak. Nah, jadi mun sampean ki atanya ke kula lain hari katina apa oleh sampean ngelamar ngaji. Anu kula yo wis tau sare lemare ngaji ki atanya. Berarti ya keng tak catet berarti. Pon. Nah, insyaallah bila Syawal insyaallah karena makin Senin laku Selasa hadrah Rebu ini ke Pelemanan ya. Berarti prei mulai makin tetap hadrah tetap beda hadrah bahasa udan sopu setiap Selasa kareduan Maulid Jumat sore tetap beda insyaallah. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا معالي الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وهذه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين
كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض مغاربها بر وبرها، خصوصا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خلع قسم والبقي المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوش وكرم الإنسان وكعقل الإنسان قطب الربان وثم دانس الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنن الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين والإمام الشافعي والإمام زين الدين المليبري والمؤلف هذا الكتاب بن حجر الأسقلاني ووصولهم وأبورهم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن الله بن أبارس قد بالبر الحبيب عبد الله بن حسن بن طار وخضر بن شهد بن حداد وحمد بن الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي ووصولهم وأبورهم الباقي بن قدام ثاني عبد الرحمن السقا والأجمل المخضر وإخواني ثم إلى ركود البعض الحبيب عبد القادر أحمد جدا حبيب بكر قرسي حبيب جعفر بن شيخنا السقا وعبد الله بن عبد الحبيب عبد الله حداد والحبيب جعفر بن شيخنا السقا الحبيب عبد القادر بن حسين الحبيب علي بن سقا وسقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب محمد بن شبوكر بن سالم ثم إلى حبيب مشهور بن محمد بن محمد بن حبيب بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب بكر الشاطري والحبيب حسن الشاطري والحبيب سالم الشاطري والحبيب مهدي الشاطري ووصول مغفرهم ثم إلى روح الحبيب صالح بن سن حميد تنقل وأولادي ووصولي وفرعي ثم إلى روح الحبيب هاشم ثم إلى روح محمد الهدر وضع الحبيب محمد الهدر بن يواني والحبيب هادي بن هدر بن يواني ووصولي وفرعي جعفر بهر الحبيب حسن بن أحمد بهر ووصولهم وفرعهم ثم إلى رحبي ثم إلى روح الحبيب حسن بن محمد بن هدى سقا وأصول مغفر ثم إلى روح جاسم بن حسن وزوجته هاشم رافع وزوجته ثم إلى روح الجد برهان وزوجته الجد عبد وزوجته الوالد منير علي وزوجته ثم إلى الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعالم ونفعات في الدنيا والآخرة وأن الله يجعل لنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة لا تجعلنا وإياهم من شر الدنم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلما نافعة وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في شعبان يبلغنا رمضان عنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من جميع ذنوب الآثام وعلى من أسلفنا صالحون مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك الله